bia baako pa me do ko ba bia san executive bia ti ho bi nso gina ha ani ade bia nso yenya edo yenya ko ma yenya edo ho eno ana ye bomb 2026 odo no be ye mo beda ye beko ye mpanimfo enchen omo a as unique ladies omo etina mu ene modwumadie no mu ede amaye no ye de omo din ebetu dwa na yakọ baako mienu nchen na yakọ akọje omo nimu asem ene ede amamo na aye feyie the senti ebra ye nkyere ho no ye nhwe atitirufo a yato yensa ede afre womo ene de yeto yensa efre no na obaye eye owura nimonyamfo Ransford Kodia papai ono eneye Rancord CEO eye NGO ejuma kese pa Asante Mampong ha ene Abruchi Mampong ha de papai wabo ejuma pa yenim kra country to say UK America ene Canada ene countries na aka ni nyina papai onenam so a obo ni juma enti ene se otamochi ewo mujumadi mu a na chese maye inshapa ya moye nsem kese emfama ya papa me biemu ebra oba no enye ono nko ana ebae munim se yenua kunkuma uyi se ene ono na apa montale ama mo ho aye fefe kama papa eba adepam dia wasem wa na ase broni ba ewontade woye adwuma yie ni nua ba ma pa enzo so ene owura Ransford Kodia inti oba no aside say kunkuma pa montale na esa ma mo no one ni nua na esa na aye kama na ono nso so echi no yenua bema Dixon Owusu enso so eka omo ho a eye abusua pa omo edenam owura Dixon ma onsa so na adofo hu se onso so owa ha. All right, as unique ladies yedamase mayemra na mompanimfo as unique ladies monso so mone wo mo ewokuo mu ye na omdi emfanchemo said e be ya ebia ene o first time a wura kuo mu a obon se nipa we ni dibre eni we edibre eni ne senti ebra ye nkyere ho no se dwumadie bia ebekoso ebe kama asetena no be ye fa eya na ni nyina ejina organizer no eno nti organizer ene wasiesi jet nyako organa one ono eno organizer adama dwumadie no aye kama se organizer ebetima ma ne dwumadie aye fese ya eya na bibia no ye wode otrotro obetro no brofomu na organizer aba na waka chense yefa we emfa ha yefa we ento ha ya asemi ye ni say me kire ye secretary we ono a na service kasem so eno nti ne dibre no esu ye secretary no enye obi a se yenua ba ahofefo Janet Safo Mami Janet Safo enono general secretary no abusuafo yensha no se yebehia mu no ye bompaye ekuo bia ewo nyina so papa ewo good foundation no ye wode odiani mu ewo nyame mu emu atenatene owo Lebanon Mame Alice Nkroma okay Mame Madam Alice ewo Lebanon nanso so ono ena etamachi ewo honhom afamu owo Lebanon mama no yadanase ni nyina chi se yeye bibi yaye mai yaye kue ebia na obi akoti obi na so obi pese oye bibi wanye ni ye we yemfa nkokot ekuo na ewo omu discipline committee a se bibi anko ya ye kone na so na otrenetene no edemaye eye Mame Joyce Ehua mama eneye ye discipline committee no ni nyina mu kase ni nyina mu se be nyina be fa ye wo the commander the boss the president in chief of Dumadiewe nyina yemfa ensemble Asia Patricia Arabakwe Mame Patricia ono eneye the president of Ash Unique Ladies the president Bakope Mami ebra oba Asante Mampong yamanyo semu a ebra ye share amanyo semase
maame na one MP camp adwuma ye namwa ana MC hwe na adwuma sede obo adwuma ona one MC ekoye adwuma kakra ni nyina ye amanyosemu na onyi ni nyina free mu a owura Benjamin Atta a dodo na nim no se Ben Atta ono na efa Araba Patricia wamanensa ekona no ebra Ben Atta eba Mampong na ope wo mu a omunim amanyosem omunim kasa no Ben Atta ehwedi no se dabi ababa wawe mame broni we me yini free mu a enyeye enu nti osoma me se kwajo ko nu aba ne nchen na onene nko kasa ena meko Araba Patricia nchen ye ne nko kasa enti ewi akire no na Benjamin Atta owura Ben Atta ne nsanifa oba ogina ho se ne camp ni nyina oida emana no as woman organizer ono no Araba Patricia kwe ono eno no enunti Mampong ha de amanyosem wadimu akotini ye ye ne Ben Atta ewie ye na ene ye nyina ye nche no sem party a mosia hai ye wo owura ni monyamfo bi a ne din ahweta Asante Mampong a ye frɛ no Apicom dodo na enim ne se ne din ede Apicom wa sponsor mujuma bi yi pa wa mamu sika million pole ezihwa na ye be kire mo se owura Apicom no so otamochi nemmom before ye de Apicom ho sensem ebeba no maami Apicom ebepe Mampong MP edi no eno so osa hwemu din hwe eba omunim kasa omo ho odin ye ena osa se dabi ba menko Araba Patricia enchen Araba Patricia na menene nya adwuma eno nti uba owura Apicom camp nso a oba pa oginamu a ne ho odin ewo ho eye yenu abaya Patricia enti mo president a odi ewo ekowo mu no wani ne kwa ne ho odin ye wodo ho bona ono so da twiwa sa ewura baby foforo ama enimonyam no aye kese pa ebra ye nkyerɛ ho no mamenko president enchen na die nti a ene yehia mu ewa ha no onka enkyerɛ yen As unique ladies yes from kwampa the rest ni ene ye wansi aye fa ye wa ha ya na uhu ise ne minuanom mai ye wansi aye fa na se na dwumadi a eda ya nim nyina ne se ene na ye end of year party ene ye end of year party ye ya na afini subia afini bekwa wie ya second week of January eho ene ye end of year party tie nya ye ni ma ekoye konfie miensa na me adoma September ye kobie ko na no ye call honorable Apicom last year second week of this last year and also ye call banko bonds hotel and then ya ba Japan ya be shemu hase enuti ye end of year party a ya ba ye ba be ye no enuti na ye nyina ye shemu ha na ahwese na me me omo se asia ye fe na mani age keke enuti ene ye ba be nom na ye di na ya sa na ye de odo abodom ene de agoronko a ebufuo ni ba bia se obi mpatia obi na aso a ya fe ye ni ento de ohata suri ni ye mfa nche ene se ne ye wasi aye fe ni ye mfa ni nyina nche na mesade akonya we be mekobi ya me de to se enuanom mo amonone a omu free Mampong ha eye nsuta ne Mampong patam ya sei hu ekuofo ya eye enuanom mo amonone de still na ekwa dem wo pesa mo be join ni kuo ya ekwa akonya da ho se wo betimi abe join ni kuo eni nti no emrepa mu no be join ya na mo afre yen ne ene mo di hu kita ho na ye de ma ba be join na bibia ye kama sana ye wo Ghana no so we me sa ka nipa be ba ko mienu nan bi pe na Ghana no so no de eje no so ayema eti enuano mo Ghana so no akwanya eda ho de ema wo nyina eno nti ye na de mu hu ye ani je nko a ye beje ye ni na ya nom na ya sa na ya di eno nko a agro nko a na agro nko a me do mase me refi enuano ma sia ye hye mu a ye nyina mu hu me me ba jo mi anu ma hye mu a nyina de yesa wo ne se eye oni onyamfo bi obepe Mampong MP adie oni onyamfo bi
I friend Honorable Richard Asare. Honorable Richard Asare do na friend Honorable Apicom. Was support ye dwumadie. The tia na bibisa me nkomi mobile money. Ikwakwahwe ya. Sika pole baako 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. 20 million. 20 million. Eye woni onyamfo Honorable Apicom so the tie dwumadie ya chi. Ye nom na ya nsa na ya nyiyani na asasam kakra. Honorable Apicom baby a wo mi so America we chi memu. Nyame nhyiraw. Unique ladies ya so sika imo. The air can say adia esi wani so no emrem minim say afisa say na your parliamentary candidate e was Asante Mampong ha say medam nyina ase nyame nhyira mo. Rebel Catering Services yadase yeimu ma yenko nenchen meche ora limonyamfo Ransford Kodia Rankord CEO. My dear sisters and friends here. Make us an obey. Yeah. Okay. I am a deputy, say more at me. I come on boom, say, Emma. Now, I believe, say more vision, and they say more boa moho and more. And which is very commendable. I appreciate your efforts, and it is in a good way. Say most bit my come home album. That is idea back what did before you lack any say unity and kabum na futu kakra make me debe mamono say someone come home album no mu ye nipa, right? Obi betia no yonko and nice so. But I think say you guys should let things slide. Oh, my sister has done something to me, I didn't like it. Let it slide and let the unity be the center of whatever you guys are doing. And I believe, sir, most of the people, me Busa, my brother, will say most of you guys are into business. And which is very good. I like women who are entrepreneurs. My company is named Rankord Group, and we are into real estate and oil. I do filling stations and stuff. Business in Yama Bebre Mission, you know, from school, I learned it from my mom. I don't know on school, but Mission the kakra okojom yakoto we say ya the way kwa and a Mission as an man bebre kakra the free ho amensu me school ko to aso. Enti say Emma e come ho bomu a me hunu say it is very powerful. You guys will never know the power that you have if you put your heads together. You can go far. There is strength in unity. There is real strength in unity. I think, sir, as time goes on, no, there are other things that will help you guys with business seminars to kind of nurture you into how to manage certain things. And I think it will be very helpful. And I believe, sir, with time, and then maybe more, how many members are you getting to 50? Good. I believe the next year, you better say share have you no more a year do over 500. I believe in you guys, and I believe say whatever that you put your mind on, no, move it in the air. The only barrier I bet me see mo kwan and say mode moho and some ebeshe muchim. Say unia a year bibi etiano when anyone go to the person. Oh, my sister, I think you did this and I wasn't happy. Trash it out and move on. Na mon come home said the bear dachi move free honoma monso mama and so ba beso ekuo so na o mato aso na ede animonyam abre mu nyina ene oman no ene Ghana mampong man so na kuro na eden etumpon nti medam asepi semo eyibai se me eba hanom na moma moni enye semo ahia ewo mu se enuanom a mo eden ebeye ekuo no na de mo beye bia nso na eden ebeye Okay, President, you better was say yes, I count. And Jumadie, Mobotaya, Molidi, and a Jumadie, no, and say, Me pacho me dasi. And I botaya who said, Nesena me my, and once I have 5 Jinahe, if you would see it way. I feel be a end of your party. The end of your party, your train, in the second week of January, I feel be
to we dey na 2025 end of year party and na hu ye ho anum asa ye. Okay. Na dwumadie yi mehu se mo hwe ase ka edom dodo na betimi abeka mo na mo nyina motimi de odo abodom na dwumadie no etimi akonanim. So far o 2026 mo plans mo no afi mo pese unique ladies no ekosai edma mo Me ba cho me dance e pese afi unique ladies no edini tumpon ewo wiase afana ba bia eni na uti e kase mo yesi enuanu mo fi Asante Mampong ne patem mo akwantu ye tun sa from say omo mra me join ni koi e ma ne nye kama e pese ekoi tumpon ewo ma ga na imu obo ash unique ladies a no bia hu say okuo be e Asante Mampong nya me adom afie ni ekoye 3 years ye be celebrate 3 years anniversary kakra na yakọ eye nuanu mo yakọ we nuanu nyankafo ne ade edu ye be straight for say obu o be person sponsor ko nu o sa anyama no mu bia eno so akonya da ho say obetima be support ye na yetime di se adwuma no so. Okay, say obi wo amanone na opese obejoin na ekuo na kwan be so na obetimi afa so na wone modi nkita ho me pa che obi wo amanone na opese obejoin na ekuo ya ye kuo ye committee ye bibia online WhatsApp so ne ye no na afini ya ne akwa akohia eno nti no ye de pene ye otitani ame ameka sei Patricia Rabakwe ye de me number beto ho no mo the number ne to ho no na wo frɛ ya ne akakuo no hyehyɛ wo be ma de ebeje wo na afin so ye diusa obetu eno ane ade yanya de bebre kakra bi na watua ade amwa ba be join amana efe. Okay, nti 2026 mo hwese omo Ghana na mo hwese dodo na beba na se omo akwantum ye pa cho Ghana for ne dem saka be ye 4 pe na ye ma nti anuanu ma omo akwantum no na ye stress on ba be ka ye ko na ye ma ku but wo akwantum bi a ye be ma na wo pepa so bi a pese obe ye patron edema ekonu so akonya no so da wo ma ye se ubetimi abeye patron so e dia maku nti amono ne fonde ye hia wo pa e wo kuem. Okay, ye ko ye hu se dwumade ne ekoso Honorable Apicom e hye bibi kakra envelope de mamu mu wasem bia mo ka e dia kire Honorable enhira se me ye ka kire Honorable Apicom be men na be ma won sin so mu ansa na waham minim se na ni suade hu ni so be ye MP Asante Mampong a me ameka say be one of the campaign team members me ka ho pa wabɛboa ekoi sika emu odu Honorable Apicom waboa sika emu odu pa e de abɛ support koi kakra America ne se na ni so ade ho pɛ so bɛyɛ MP sabe e ka ono kwa ade anka do bedi de anka oni problem e ma one na busua ti na ni so ade ho a opɛ so bɛyɛ MP emrem me bomb pa na me hyane kom se next year by this time there no na ye parliamentary candidate e wa Asante Mampong ase ye de na ye ni so bebedi wa ya ma de e ka ne se nyamisha baby bia obi nyamisha Honorable Apicom na hotedi ne Honorable Apicom ne dia kasa de Honorable Richard Asare America brochimem na wo yekwo ye bo na pum na obie ye obe support sika say boom o say ma mo nyina mo ko no bi na mo ni bi na mo fa nyima baby o America mem ye bia America se nyakopo nhira no na ni so ade ye de emrem. Okay, ye ko final words de twa talk crowd opese okay final words na say mi ko ma nya me do mo nyina me promise am prekope ebi ye mi nuanu kuma ebi mi ye mi nuanu mpanifo ye man no do ye ho ye fom ye ho a ye fa nchecheche ye ho obi tia obi na aso a se mpo mi po na ntu meka betima ka kire impo ekuo ba bia se obi a mi nuawe ya na anya me fe na ye ankasa ye den ya solve ye problem me enfa ye ho ensem a ya fa nhye ye mu na ye sa ekuo no entumi nkɔ anim na ekuo ntumpon na yentumi nkɔ ye no ma na nya fe me do bi bia ba kopa me do ekuo ba bia sa na executive bia ti ho bi nso je na ha ni ade bia nso ye nya edo ye nyina ko ma ye nya edo ye ho eno ana ye bomba 2026 odo no be ye mo be das nso das. Okay, na just say you can ask unique ladies na nye so a omoje so e ma ye ne se ye sonko ma me oni holding my Within the Safugenet. Mina me unique ladies secretary and treasurer. All right, and the Safu Janet or your unique lady secretary or no one as I treasure at the Cajon. Mammy, would you maybe a Cajon and fear to go say me? And then the Cajon fear to go say me. Patrol Cajon 2 years. 3 years. Okay, not just say and fear me and son. I fear the kind not at the same. Oh. No me find self in yes start here pick me and also say in see me find say last 2 years there no
different from enedi in the strong cry. Okay, not just a person just progress abamu if it last year or 3 years ago, first year na a year, but second year no a year come up, but third year there na minti aye kesepa enesa. Okay, there na o catch a man for. But your kakra meeting ya catch a man for ne say unique ladies. A cover brain or Asante Mampong has say by ye unique ladies the oba intina yenye so ne ye strong cry or don kabo mu bibia bi o mu ba wani baji inti ekonya da ho ma nipa be 5 bi a mo Ghana ha abrocho for the hia dodo intino dia waye ready so person be journey e bia e kwai da ho se oba na ni beji come. All right, secretary Edase. O say akwanya wo ho. Enipa be 5 no emu ya merem kakra ba yegu so kasa na ma hu say president no so aba bedu ha. Ma me secretary say aka adofo enum ana moje wo mo e wo Ghana ha asoso. As a president of unique ladies. E dey enchechemu na ode ma ye afasa enipa miensa no ho ase. Cho kakra meka fa won say ye wo number dodo ayeji ye gi enipa ba ko 52 se si ana number ye nya no aka 5 na ye ma eni nti ne ye ka se Ghana de aka nipa be 5 ba ye nua no mo akwantu mu de ye nya kakra e de aso ti ye wo number ye gi si e 52 eni nti ne ye ka se ka be 5 na ye ma. Okay, President, eniema ben sa na mope ene de mompe e wo muko ni. Oh, ye ku no. Ye penyama bebre. Ye be hu ane se ye ku ba ye ni agye. Me mpa ebo ne se mi ku ma no so bia be ye adwuma. Bible se nsa ye adwuma ni ni. Se mu se mi ku ma na ye adwuma e kwa adwuma na ade sa na. Because eku bia esiketua. Ye ku nyame adom. Ye nko program sa. Na ye nko program bia so si sika na abeyi. Se me mpa ebo ne se eku ma no be nya adwuma ye. Ye sika mo ye bia da e de tua. Ye fa ni die e ma ye ho ne ye. Se onyanku tia o na afa na o de ache. Udi hye wo mu a emmoa ye. Na fa de ye nsampe no so ne se eku me mu fa ni die ma mo executives. Obu anu executives ko bi kwa na wo chen executives no. Je se bia wo chen ni ti wo fa ni die nya de e ma no. Ti ye fa ni die fa ma ye ho. Na ye mu ye ho. Ni ye mu ye ankasa ye ho. Any executive obi nya executive fa ni die ma no. Na fa wo problems bi nso a na wo how bia uchi bi tum panifa animu a na etwase bia ye ne wo ka ana bi ekore na wo trans di nkomo na bia e beka awechichi se mpa ma ampon akoma to ye ma no so so ho a etimi akase ni enfa buo ma ye ho ne ye ho eno ane ade ekonu ye hwe ekonu na de je no sa ye no ye ye nyi watimi ni wakam ni femfiri ekonu.